Varpar RC channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai ule tuntuma chuan president Trump malak na kan clear hawanga thupuya kan lu ma in he kan channel tlom te hi subscribe share like le comment min pe theu zel don nia US president Trump an Greenland alei don ti in chanchina thang meka he thuwa hian khovel media tam takin ngai ven zuin US hian Greenland hi alei meu ngem ti hi zo na poimo takani ome tun malam hun en chuan sangkhat zariat somruk pasari kuma America in Alaska state hi Russia ne na tanga an le ani a ti chuan Texas state po sangkhat zariat somthum paruk kuma Mexico ram ne na tangin an lo leya chu mai ba ka Louisiana state po sangkhat zariat pathum kuma French ne na tangin an lo lei chuti ani chuan Greenland po hi Denmark ne na tangin US hian aleile mai lawang mo tia zeldin mai thei ani ome ama ero chu kumzabi somni pakhat na nulama chuan sarkarin aram hral mewin ramdang sarkar ne na ahral thu riat tur awang ta phar mai ani president Truman Greenland lei mei tur anga a in soi chan hi ngai dan le achan le awang rang rang awm thei ome chung zinga chuan leilunga tanga chuak thil lu tam tak lai chua tur a om wang tia soyan om nuka chuti rualin mitam takin US hian athil ti theina aro puina le a ho sakna khovel ma a apuan zar du na mayani ti in an ring ve bok president ni na achel ma trang rengin Panama tikong Canada le Greenland munte US thunei na nuaya om turin asoi chuak fawa afapa meu po Greenland atir lut hialta ani kha heti khopa Donald Trump an Greenland angai ven chungchanga Trump hian Greenland chungchanga anung tol atrul chuti ni lo chuan EU ramten kan chakna zong zong sor khomin kan ram riveng him turin kan thok chuak ve ang ti in Trump administration masa a khan Trump an Greenland chungchang hi angai ven viona in media adar zau man talawani US President Mewin heti khopa angai ventak Greenland hi kumzaruk chuang or Denmark rawrelan nuaya alo oma mihring claim te omin Denmark rawrelan nuaya ma nia raw in relin an om Traman Greenland aron ngai ven thar tak le awangin Denmark sarkar chuan USD 1.5 billion te meu ven himna lama thok sipaitan asengson ve ngala engwanga heti khopa US president in Greenland hi ngai venta nge ni ang ti hi zo na poimo takani ome puthramange in US in Greenland hi kan lu alawani chuan ramrinor mang Russia in ala ang atia ti chuan Russia in alua vai chuan EU chau po nilovin America ngei po hi hun local zel tura kanna katan hling ang anlani angati Trump policy daudal tu mitam tak chuan Greenland a lei hnuai thil hu tam tak lai chua tura oma Trump hian chung thil hu te chu lai chu adu wang mai mai ani ti in an lo sel ve boka Putraman Greenland chungchang thunona ahman tak fawa chuan French le German ramten an ron daudal ngala chuti rualin Russia po in US hian keima ni min dau adu awangin hetiang hian atiani anlo ti ve bok Denmark sarkar po in Greenland chungchang ngai tu angal turin an ramro rel khol an kau ve ngal boka engtin tak om zelang mo puthama a hlawh tlinga ngemo chu Traman heti khopa Greenland lak adu hi le lam zonga thlir chuan khovela thil ti thei bera in elna a apoimo atin ne puthama thil tum a hlawh tling theingat ani chuan tuifin riat konga China le Russia adang chat thei vek dona wangin China le Russia ten andu lo bur mai bok sia chuti rualin Traman EU ramte check and balance siam sak theilawa athul pal hlau chuan superpower atangin US atlak pha hial thei bokani January ni sari sang ni somni panga a Donald Trump Jr chuan apatirna angin Greenland a awathok luta Greenland mi puite lom ma hlo hle mi tam tak mai chana azona tam tak anei ngal boka Greenland mi puite chuan US rawrel na hnuaya oman du zok thute zirna le hrisel na a po Denmark sarkar an du tho zia le
US an than zok zia an soi na sa ani kha United States of America President Trump chuan khovel a soi hing na sa hle chuan